Action Alliance Development Party AADP bandara ra politiki ra sunguriweni inkulukumba Beni Mayengani Baloyi se hi lava ku ta twa ku i ncini xi nga endla leswaku va nghena ka gondo leri nako swi vula yini hi vumundzuku bya vona bya timhaka ta vuyimbeleri i swin'wana leswi hi lavaka ku swi tiva minkarhi ya ku tala ta twa ngopfu ka swihangalasa mahungu swa mabulu mi twa nkulukumba loyi a khaku President Mayengani wa vulavula se swi vula ku se himpela se swi fike kwalaya a xi ri koho xivono lexi xa ku President Mayengani wa vulavula ke hi lava ku ta twa swo hi bula na yena nkulukumba loyi ku nga murhangeri wa vandla leri rintshwa ra tipolitiki ri thyiweke Action Alliance Development Party andzaka leswi 13 timinete ku bela awara ya 13 a hi amukeleni president wa Action Alliance Development Party tatana Beni Mayengani Baloyi ka va nga enhlekani aye botsek matebula na kushota va intiri va MLFM President Mayengani President wa vandla leri rintshwa ra AADP wa vulavula President Mayengani wa vulavula President Mayengani wa vulavula a hi byeli ku i ncini xi nga endla leswaku a va na ku tsakela ku sungula vandla lerintshwa na ko vito leri AADP ri suka ku AADP i rin'wanyana ra mavito lama hi nga vuya hi mahlawula aka mavito lama a hi maxaxametile na interim structure xa AADP leri hi nga vuya hi tsakela ku hi tirhisa rona hi ku a ri vulavula ngopfu hi ku hluvukisa hi development leswi swi kayivelaku eka rixaka ra Afrika-Dzonga President Mayengani wa vulavula se loko hi kha hi languta loko ni nga hoxisi ku ve na nkama wun'wani laha hi langutaka ka timhaka ta ku mavandla loko ma fanele ma sunguriwa ku va ku ri na ti-principles leti ti langutiwaka ta AADP hi tihi yeah the founding manifesto ta AADP the outliner aka launch ya hina a Xilumani Hotel 85 ta August for sweswiwa hi twananile tanihi vurhangeri ku hi nge vulavuli nchumu hi swona hi ta mi rhamba hinkwenu ti-media house ta mi rhamba hinkwenu radio TV na va maphepha ku mi ta va mi ri kona mi ta twa ku vandla lera AADP ri mi khomele yini President Mayengani wa vulavula ku ve ni nkarhi wun'wana mi ri xirho xa EFF swi endlise ku yini ku mi nga ha vi kona aka EFF ni vuya ni tshika a mfaka mi swi vekisile i swoho leswi a mi nga swi vekisa swa ku sunguleni aka EFF a ni hlongoriwangi aka EFF na loko mi suka even ti-message ma swi twa ku me ni munhu loyi wa ku fayila swilo ta Freud na ha ri na tona ni kombele ngopfu exifambo ku ni nga tshiki mara ni vuye ni decide ku me ni la ku tshika hikwalaho ka swo karhi na swo karhi leswi nga riki na nkoka eka nkarhi wa sweswi hi ku evuton'wini ku na mindzuku ku na mindzwani siku rin'wana na rin'wana ri ta na leswintshwa and then na loko ni huma ka vandla leriya a ni fambaki ni va vulavula ku biha a ni vuye ni decide ku swi between mina na vo va swi tiva na vo Julius na Freud ku why ni tshike vandla ra vona a ni hlongoriwangi ni yo resign na mina ende a ni fosteriwangi ende va ni kombele ku ni nga resign President Mayengani wa vulavula President Mayengani wa vulavula se swi vula yini hi vumundzuku bya project leyi hi nga yi sungula a ni tshemba ma ha swi tsundzuka hi sungule swin'we hi ri a Bekersdorp ivi hi va na risimu tibabene ku fika namuntlha ku endleka yini hi yona swi nga va swi vula ku yi ta heleriwa hi ntirho kumbe swi ta famba swi ri swimbirhi ti ta tirhisa ku yini Botback project liya yi nge heleli hi ntirho mi ta tsundzuka tanihileswi mi nge a mi ni landzelela ku loko na ha cina aka album ya tibabene na president a ni cina ni mbale bereta ya ANC ya Youth League a swi nga ni disturb ku va ni ri member ya Youth League ni tlhe ni endla music mi ta tsundzuka ku even after 2013 ni ve ni va ka vandla ra EFF ni ambala tirigale ta EFF a swi disturb hele ku xikulu ni hlonipha ti-event organizers ku aka ti-event ta vona a hi ti-event ta organization
animbali regalia anisamanimbali regalia futhi animbala regalia na arika vandara ANC akati event leti hinkwato mara loko ni ka EFF ni ve ni boha ku ni nga hambali regalia akati festival na gig yin'wana na yin'wana ni va ku ni rhambiwa ka yona hikuva ni va ni entertainer vanhu va kuma ka mavandla yo hambanahambana lava va ni rhandzaku va nga pimisi va nga langutangi ku ni huma ni ri ka vandla rini swa ha ta ya mahlweni swi va tano na ta va hlonipha hi ndlela yaleyo mara loko ni ri ka swa event ya AADP ta va ni mbale regalia ya AADP President Mayengani wa vulavula hi le kusuhi na ku fika emakumu ni le ku languteni matiko yo fana na va United States xikombiso mana nhlayo la henhla swinene ya vavhoti hi ndlela yaleyo kambe va tirhisa mavandla yambirhi Republican na Democrats se ivi hi ta ka Afrika-Dzonga ku na mavandla yo tala ya tipolitiki mi vona ka ha ri na ndhawu ya ku AADP xikombiso yi nga fika yi kuma ku kutsula vanhu kona ku ya mahlweni loko mavandla ya tipolitiki ya tele hi ndlela leyi ndhawu yi tele ngopfu botpeti ndhawu yi tele ngopfu mi ta swi languta mi swi langutisisa mi tlhe mi swi landzelerisa ku almost 14 million ya vanhu a va vhoti la South Africa a va registerangi 14 million wa vanhu mene ku vanhu lava 14 million loko vo vhota nyamuntlha va nga susa hambi vandla ra ANC a xitulwini so swi vula ku politiki ya hina ku na missing link ka ha ri na lexi lavekaka laya xi nga ta endliwa ku nga vi na mavandla yo tala ya tipolitiki mavandla lama mahlongolo na Julius vo lo n'wi hlongola ku za a fuma vandla ra yena na Ace Makashula va n'wi hlongorile se politiki ya South Africa yi nge pfuki yi fane na le America ku politiki ya South Africa va personal ngopfu a no zama ku vulavulela lavan'wanyana mina a ni hlongoriwa ka ni tshama ni hlongoriwa ka tipolitiki mara swin'wanyana swa swivangelo swa ku kumeka ku simekiwa mavandla yo tala i matirhelo ya mavandla lama ku tin'wanyana ti-organization hina I believe ka ti-policies ta tona u va u ri karhi ho vandla rero mara u tisa ku ti-policy ta vona a ti fambisani na leswi mina ni nga xiswona or a ti-benefit vaakatiko va Afrika-Dzonga President Mayengani wa vulavula se ka interim structure xa AADP mina va mani for sweswiwa ni ta va ni mi byele hi SG Pet Khungwani na Hlayisani Enkhwashu a nga spokesperson xa hina lavan'wanyana hi ta mi tivisa kahle hi ti-5 ta August a Xilumani Hotel President Mayengani president wa vandla ra AADP i ta va a ri kona ku mi nyiketa switshunxo na way forward ku hi ya kwini hi huma kwini ku ya endliwa yini swo tala hi ta swi outline hi siku leriya President Mayengani wa vulavula ni khensile va MLFM ni khensile na vayingiseri hi leri vandla i ra n'wina tanani hi ta vonisana hi kombisana ndlela President Mayengani wa vulavula khensile swinene khalanga vana na siku lerine ku tiya ku engeta inkomo President Mayengani mi n'wi twile vulavurile n'wi hamhleketa ku kumbexani leswiya mi swi vonaku ka Facebook ka Twitter ka Instagram sweswo